an machalo General Batak ameta ka mi ngech maber en ngech amero ng'eyo miyo ngech bon lwak me Gul City amero miyo ngech bon lwak me Kitgum amero miyo ngech bon lwak me Moro Muoya Pade Agago Amor dano wek pidu ke nying Museveni palatin Museveni dano madit dano Museveni peti kene pi Uganda Museveni ti cabinet ma mege ma Museveni pe miyo jimbi mo ke twer me wiye dak Uganda ni mer dano nge ma pene Uganda pe pa Museveni Uganda ti ba nywele mi Uganda lu DP money ni mala wiye no bad mau ini dano me dit me awara dak title ma chuli no war in ke mau no mer pe bin ka rite kin lo tero ka chung joma ini tiga chung kwet gini joma ki tero beru ka vuolo dano machalo in president ba DP malwa o keru gene kumi ibiri chung i vuolo wuno dano ni Museveni miro miri minister ay liga lega na dir no bad mau vuola pe por ki won gal ini dano may dit ka de tiga vuolo wolu tinni niki bichimi minister kadong ne na peki chimi kono eni kwiba madana yibol kay porro ko peki chimi minister la bole no DP mo kay wa jara handa bol ko peta gi betuji ne ere ye logo wer Museveni me tiki ma iri ramu lok ki Museveni maka pa wa lok ready mega ki pa ramu lok beti to manifesto pa jo tuji cha mero leko loak ma wonu tie ko bere chaba ni ma wango do yabo pen mun kar cha no wangu umeo ko bete chaba ni smartphone tie download ti Uganda vola mo mi ni ko bere chaba da nge pere ki bere ka volo daro kar cha ga men ba Museveni raj mata ka don wa chaba da oti wa ni Museveni do be mun don gi bi minister gi miyo ki ngata pe ga tiji ngata lwa ko bo du ki parliament ti ndo gi cha ko ti bi minister na ta a winyi jo ka ne la win mero magi ka chui nyim luak ikama ini loyo ni Museveni bo mi minister ini ye waju cabinet do mo ni ki mi minister no en parliament ma kono do ngeni ki mo ko man wo government mi Uganda pe chi mu ngato mo ni kere ki gange konge beri cabinet meeting ma don ya ke mo jo amero ben minister pe beru in piri kiri ke nyim luak ma yiri loyo gi cho we wona chi ni mero ben ma wango tolo wo police on de jagere we Museveni mo mini ge minister mi vollo daro we ke mini gi qui pen gu noni gi mama gi timo pere bolwa donc ka gen meti Museveni mini gi minister podo mini gi qui jo atika bulu ge mero mini gi minister ni Museveni yo organi ka Museveni do uri inde doka Museveni gi kunera ke tora we ke mi do minister ke kono ci lo ka kono era pa chuli wi pa chuli pe bi meriwu pe kuye logo vono dano chaba wen er no ba la mo pe ya chuli chere lao sa bezo nen kiri langi nota kere nen kiri langi mare kere edo wana ya chuli kan bo pon ki gopa langi tore ma konye pe a chuli pon kan ni ki gopa kom dano chaba wen biir char teto lo mo gopa dia ki stadiums ko ne aga limi Kampala ki stadiums po be pono ngol ba kono imiten in cha we chutu bo ni ire de kwiri lo ki ya churi ene bondo daro minister mo pe be meyo ki ngato mo ka pe dongi buli kwi go minister ne be no ni da MP mi tuji Mr. God Peter amiti propaganda ma won DP kwara me per ka bondo daro uchungere nyimdwa ni utiyu mada ono pa utiyu ni iwang enare pa umiri bukwi enare miri bukwi iye yumi umor mamalo ko berchabe ka yiri chair from council when no enare ke chair la mo pa no wo police no enare mbika we get go ke chair kun penno gitiyu gada gemer download chi pengato mo beta bondo daro won police or beta bondo daro wan ko bere chabani amiru wacho ne kapie miru bere tie an machalo General Batak
Kadaro pie mi ma operate ke wek ana don ki team ma mega pa yiru brigade ka bitu kui ba peje ka kila ro team ma mega immobilization ma ngej ma mega immobilization wa ella din no mad ma ngeyu kar jagin ke de leru jar ke wek an ba ta ya bi immobilization ka ma ta mer perate na nga ma ngeno ga la ti ko perate waro bere ko ne ya gago donga to waro bere porai pa de wanga no ngage perete wo kumri gam ke ku district ngara ba kama perete te de ni ma opien no gam lok doga ni ana da bien kon kitim ma mega katim mobilization e pejele ro kama opien ma dani jero bata peramo tim mobilization ere porro ba do no we gien la bon gen pe ke porro ke ana ya bien ko yo kunu cha pe ke lok ma po na fo e mata